Khamsang, Taring Kinyo Siga Pepating and Samuel Gassishigi, Taring as a beginner to intermediate English grammar course ki parts of speech ki lobtenture ba thinanki jushi thama di chadire ding anzo career shupaina interjection. Taring ki lobten jela tanganzi career shupaina grammar nangla shimba kechewa career. Ding an chadire ta interjection se jorwa. Once a pegananta origina beta led chagure. Lobten pe tung tung pe ning jemo le lavo yore and lingi anzo nyam de la taring lobten di shamba to sensi naro nanglan shui kisilingi to anzo channel to tema tangbo pejoro chagduna Khamsang yiming like some see you want to do that about pegetoni injijang kinyen dong ni tang yore Henge so pegation yo batam pegetoni injijang yo paina injing anzo channel to subscribe naro na yendung le gi tuju disa tawa da purbo chiru changa da chege dola ngarang so channel to li yore la sa ta ko zugi La solingeta kon de shipanashi interjection letting on the pegan anglo la beta ledi chadio bacha. The definition kodun origina an interjection is a word or phrase ra tik tik imba nere tik ni sum dunia chopato social chimba nere tik kharechigirlana express a feeling or to request or to demand something ra the beta digare la origina susuki choa shedan ji gani pension pegan anglo leya pe kipo yabudo e ma ladando da ki leto da oho ladang do jorwa digegi feelings chowa tuen chik regu chain baina chik demand ngala chik goyo lado jin baina thudu ngonju ge interjection gi chik dige jangi yoriswa the interjection dikhar law regina parts of speech while interjections are part of speech jobachi gi chashi yim baine ya they are not grammatically connected to other parts of a sentence ra jobachi gi nanglo la interjection di mewa do jin baine ya joba nor dwe lo ro chyor thinde mixe khegu jiyo marta pena chashi regina It's a great day today. Thari nimope abuch du leshero ladang chik chaswa. Tangi digang la interjection ji jarwa regina. Wow la regina. Wow, it's a great day today. Thari nimope abudu wow ledi. Wow, you make mixe khewa shorma so wow the meba regina joba nor le mixe mindwara chezan thinde roshine grammatically interjection ki kyuen chigyoto yo mare le chorwa ta thidu sambong jo khari yor la origin interjection yin baina interjection ki chik khari le origin thanda jo chik khashe chitna ra dik isham la exclamation mark le ra ti inji minji sha go ro jure dik nganjo gi dige punctuation mark se gi ta khashe chure dik nganjo gi punctuation lok theng kapsula shipcha chine phage lir darwa ta dige joba dunjula chik se in darwa wow that bird is huge wow ama la joro che Pagi karidu chadi pe chembo dusra. Uh-oh, I forgot to brush. Uh-oh, tadi khadi phiju chigdo. Chik chemba jewa do jik bache chik oh la do jim baina uh-oh la ni phiju che. Tathine, ew, I'm not eating that. Ayo nga phai sau me. Chik chore gi number 2 and do jim baina ew le dwara. Yay! I am so excited to see you. Jigay ki nam yudo jimbai na yay ledo. Ngacharan to a pego chungsung lejo. Tini yum. This apple pie is delicious. Apple pie apple ki jig yimbe dessert ngamu gi riksa yo roshke ki rik do chutwara ke rang da marte ro dila nganjo ke apple pie le ro. Shimbo yo pai na yum le. Beta di phiju chigdwa. Tige nganjo ki wow. Ew. Yay. Yum. Tige chama nganjo khari chade shipaina interjection chade yoris ra. Ta nganjo gi sham la khari shipaina interjection ki thoka she chi dige interjection re dige thenda re dige nganjo chopana lungna khandi yore le jorwa chik chik chin ruinda thangbo le di injin nanglo la khadi khadi phiju cheyore expressing pleasure kiu chunga twe imbaina la ni phiju cheyurda pena chashna that feels good. Tippe kyu du leisure ro diche yamna expressing realization chik yimpadi chorai jyor ro timbaina leni ro now I understand thanga gochisung leisure ro teni ya dikhadi piju chigirlanna expressing resignation chikni susugi ma chiden che jyor ro pena chashina well it can't be helped Rata Dilake Ropa Chetwe mixe yo mare leisure wa diche yamna expressing surprise Khamsang at doing by nea penetration I have won Khamsang leisure rota leading yigi chapa chik chiki gala adigi chik
intonation do jurwa di lapdang kha che do ra ding anjugi ale la di lapdang da ra go chuaina ale hang song na ale le juro di lapdang do chawor ra thine alas le di kharelana expressing grief or pity chik semduk chore tue imbaina anjugi alas le ni pheju chigirta penashina alas she is dead now alas ta mo thong re le jor me pachare le di dear le chik ding anju kharlna thangbo ningje chiwaina dear le ni shacha le di ro oh dear does it hurt oh dear ta di hurt chigitwe na so tang du west ra expressing surprise ra ha sa de la a chi buch me bacha anjugi dear la ne la yorta penashana dear me that's a surprise ti da ha sa jre dos ra tinin anjugi e le de khade pheju chigire e le de e ra e le ra e de asking for repetition goni chigla de line baina e ne go chuk chogorda penashasha ora jina it's a hot day ra tharipe chaw chodlara e I said it's hot today ra tangbo chaw dula ra phaidi khome bodo che nganjo goni line baina e it's a hot day today la yodo che tini expressing inquiry kecha thia baina nganjo ki e la chogorda penashana what do you think of that e right che digor la khare samgu to es right tini expressing surprise hangsang ya twench dula e la chogorda e really e ngone le to tini inviting agreement ta mini mudun chelle yo pasua baina e la chorda penashana let's go e dora le jara ti chagorda tini next god le ding on joina lama kunjo gyawale ta di rodan chikpa chikyar darwa expressing anger to lang ding on jugi god surprise hang something on jugi god worry simde chadi god le ni pheju chigyer ta penashana god what a negative attitude you have must rush lama kunju kyugi attitude chadang de khare pe negative tu pe maga chawju tu le jero diche tini hello le ding on khadi pheju chigiyore tangpati da yim barwa greetings samdi chidu sambola hello john how are you today tarin cho khandi deu im best right yana expressing surprise hang sang twen chidula hello my car's gone hello tang he modala chadus right diche hey le di kharre la origin thangbadela Michik susuke tangoina at midigi tunandi goina hey le chepenashina hey look at that hey pagita das ra tining anjugi surprise joy gachor tuen the hangsang tuen baina hey ra hey what a good idea the idea di yagalas ra tining anjo hi lady namjung anjo changmai pheju si ra karre greetings samdi chidan che ra penashina hi what's new ra hi tas kiranyam da sawa khari chungde du le do cha tini lady ibaina si korangi hagu da na samno dan yo do ara expressing hesitation chik chebu chungai ro jur wa ke la khashis la diche doubt thokpa yo paina yana disagreement mutun chigi membaina la penashina I'm not so sure nga into the thing yo ke me la yo do cha tini oh le de khadi pheju chigiyore surprise hang sangwaina oh penashina oh you're here oh chode to us right tini nasuk tangyo paina oh I've got a toothache ra oh nga sona dus tini pleading shua ya paina oh penashina oh please say yes oh kushta yes ladas ra dicha tini nganjigi kharido okay de khadi pheju chigiyore agreement muthi paina penashina okay I'll tell her okay nyemola lagos okay chida changmadi karlana okay ay tene le de khade pheju chigyorlana thechom hesitation chingmodu chi ka machigale thojum gedu sambola penashina I don't know the answer to that ngadi thiwadi le ha ko mesra tene le de khade pheju chigyore expressing agreement sorry dil labdan ni nosra le de ra mutin chigyo paina penashina shall we go ngaja dogelara ani pani la origina do la gorro tiche tene le district thezom yo tizu lengyo do chkan la gorda 85 divided by 5 is 17 ra geju genga dinga ni gyo origina chubdu le chora le di samno ta district well letting on to khadi pheju chigyorlana thangbo hangsang waina well penashina well I never ra namyang
well ngin nam yang khari bai ne chi mari la do chim bai na yamna remark introducing a remark chain do ji kya im bai na well what did he say tene khoi khari la le cherwa diche tene wow amazement Khamsang gata or chue him by now wow what a cool car you have got chirang ge motor di yagala wow dige cha der tang ngi beta nanglo la nyungta la dige shen sa waina pe mambo shen sa yo do ji ra mang chi gi nanding e ma chikalo re nyung ma chane mang da tha yo mare okay kong ma so mang ta mine nyung da tha yo mare sam gu dile ke cha diler dar ke cha thuk du dra ani dus chenang ngi Taringi lopsen de shagi lenge so taringi lopsen lenge so la pendo bo thu do shuya ni ro chi gi ye ma pe nge la subscribe nang gyu ne inji subscribe na ni pero na Instagram do la follow nang gi me pa ina dige nge gi khajan re phage la follow na ro nang lan shui anji ma nyen tung lopsen chi gi nang lo la lenge sama ker de je gi ro chi gi ye de ba de lenge sama cha go chi ni shuru na ngan chi nyem de inji jan ni shuru na